So bw'umuguzi. Manchumurigaria Wensoko TV nigora sechinga kia semesa ya mayakuru Wensoko chinsa isato na kwariganira senchira ya bene karanso ikenko manyaya ene kiwa seri tukeriga ya Jumatatu botko 13 mutenyino yo kano mwaka bwechirubere 25 na isano ne monchenko kwa Clinton ndigi asiri bagalia bakombate sekuru ase studio akabere togosabiro karanso ko benento kurbono wika omwerio mesa mayakuru Wensoko chinsa isato achakire bono turanyora senchira yobo ikirano ayegane tia tukwariganira tebo tukubara. Mimi nimeamurisha mjengewe soko ya kimataifa ya shilingi milioni 350. Muraibwense hokoreta ariae ya magendro rokongorwa gusiri tukulia kabererero hasaikira na se kaunti ya Nyamira. Bosaragei bokkegeni kyagera tuli kinyumbanga isanga. Intwe twerure asekyango yi. Abamenyi benyumba ya Bosaragei bokegeni hebungi ya North Mugirango bamoire okoboko mushimwa Joseph Kirangoye haseganga yayo koriekero kyobo jumba se bunge yo. Anyasi na batebiri mbiyamo nasinya sase tukulia remo mugaka bumo noyo neko abego ya mateya mo kurwa sekenyoro Kenya kwara heward ya Kitutu Central kokera okwagachirwa enyumba no musamari umuya. Manchumurigaria togochakana robot rukubwati asumura ibwense William Ruto achakia obwagachibwe chiro ikonge bunge ya North Mugirango otare University ya Nyamira asate bagwikira omweri bo mwaka oyiga nenyare koba yaerire orwa eira yogochia gosira nyagitari ya Nyamira ne chilinge bilioni emo iriamento bokoreri nigekerekyo hasira project ya mache na bwigo bwagachibwe nyumba cyo bararo cha borkwa ba KMTC hase omukonyi bo murayibwense Kithure Kindiki mugavana Nyamira Amos Nyaribo mwakilishi wa Subati Jerusha Momanyi mubungo West Mugirango mheshimiwa Steve Mogaka noria ho North Mugirango Josh Nyamukonega tia baribande baikira na setari yo murayibwense aseri tukoria kabererero muri kito Steven Nyarike mbunde agotumanya senchero wikira Myamore mwenzi Nyasaye no muya Aserit koria kabereri etaro yo murayibwense Moske William Ruto nigachakire etaro ya ebena ase bunge ya North Mugirango ase chiro ya ikonge ase asioria beno obwagachi oborache kwene kinga obokoreri imbo jigotingiwa bobonjorori ase bunge ya North Mugirango na boigo Nyamira. Hapa Nyamira soko tunajenga mpya soko 8 hii Nyamira. Leo nimeanzisha soko ya ikonge. Soko ya Kerenyo inaendelea. Tunaelewana? Watu wa Nyamira hapa mimi nataka niko na story yenu. Si hapa Nyamira ndio headquarters. Si hapa ndio headquarters. Hapa mimi nimeamurisha mjengewe soko ya kimataifa ya shilingi milioni 350. Na mwezi ujao mimi nakuja hapa Nyamira kuanzisha hiyo soko. Ase University ya Nyamira nigo murayibwense hatebanga nige serikali yabwatokire 800 million eriyo kogendereria obwagachiwe university ase korengana nera ranga goika omweri bo mwaka oyige university yone chikoba yerire University ya Nyamira hapa Kiabonyo. Hiyo university hapo tumeweka milioni 800 ya kwanza ya kuanzisha hii university yenu na tayari mijengo imeendelea. Mwisho wa mwaka huu wanafunzi wa kwanza wataingia
university mpya ya Nyamira this year before the end of the year. Mimi nauliza nyinyi Nyamira, mnasema tuendelee ama tuendelee? Ekereki omurai bwense nigatarera ase ensemo y'omuchio Nyamira ase eskuru y'obanyagitari ya KMTC ase igora bene nyomba cy'oboraro naboigo gosira project ya mache ase boigo ekereki aruira y'ocho kubatoka chishiringi bilioni yemo gochia ase nyagitari ya Nyamira rifaro mlenjere yemo yogokinia obokoreri bwaye. Wiki ijayo tarehe 19 mimi naenda kule Italy, na safari yangu ya Italy ni kwenda kusign mkataba ya kuweka bilioni 1 hospitali ya Nyamira hapa kwenu. Nyamira hoye! Rais Ruto ni fire si fire. Aendelee asiendelee. Wacha nione tu term ya William Ruto, tu term ya William Ruto. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru umekuja Nyamira leo. Na Rais hajafika Nyamira maneno ya siasa. Rais amefika Nyamira maneno ya maendeleo. Ni kweli si kweli? Kubatakana niliberera lya beiro igoro yereri nigo murai bwense habwatoka chisiringi chimilioni 3 ekyo kirache gokonya kobeke getange ky'abantu ne kemesigo eriyo kwene kingae ensemo ya Ikonge boigo ne chigotwara stage. Ikonge hakuna station. Si mimi ndio mwenye kujenga SGR? Ni mimi ama ni wao? Ni mimi ama ni wao? Mwenye kujua kama iko station ni mimi ama ni wao? Mwambie wale watu matapeli, wale watu wa uongo, wale watu wa propaganda, kama wewe haujajenga hata barabara ya Maram ya kwenda kwako, wachana na SGR, wewe uweze kujua mambo ya SGR. Tunaelewana my friend? Hiyo SGR yenu hapa Ikonge Nyamira tunaweka station kubwa ya milioni 300 ya kubeba abiria na kubeba mizigo. Kuna jamaa amekuwa akisumbuka wakipitisha propaganda wakidanganya wananchi wetu. Atiyo kitu ilikuweko na ikatolewa. Na yarata zote ilikuwa maana. Mmoja mbakani na mbako babaina. Ekiagera omonto kubasika n'olyo kubatebyo maana. Egatiye taro y'omurai bwense ritkorero ase county ya Nyamira nigo yanakiri okobeka magendro gochakera asireri SGR nabo gukora ase getiki ya Nyamira primary eriyo kwene kinga magendro ngonyara ko bagawikirani wanene mono gati yemeroberi anyara ko bakagosyoria ase county ya Nyamira kurwa ase geti kia Nyamira primary ekigotoka ase ward ya township bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira. Ingo reporteria Soko TV letera Nyariki Steven Embonde. Mwana murikito Steven Nyariki Embonde kurwa se county ya Nyamira mwancho muriga totigari tasomo igo yoyo umurai bwense William Ruto nigo aira chinga kecho na komochense media yo kwameria serikali hasa atebire tibabu atimero beriende yonsirachi komokonya omwananchi nigo bona atebire amagendro nigarachi guikirana chinsemo chonsi aiga ase ense ya Kenya. Maji muunganishe stima. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni, tuendelee na kazi? Mnasema tuendelee na kazi? Mnajua wale jamaa wanajaribu kushindana na mimi. Hawana agenda, hawana sera, hawana maono, hawana mpango, ni fitina, ni ukabila, ni chuki, sijui nini. Wale watu wanatosha mboga? Nyinyi mkipima wale jamaa wanatosha mboga? Na hata nyinyi mkipima, mimi nawauliza nyinyi. Si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Watu wa Nyamira. Nani anachagua MCA? Nani anachagua mbunge? Nani anachagua gavana? Nani anachagua rais? Si nyinyi ndio mnachagua? Mimi nawauliza, saa ile mnachagua kiongozi, mnampima na kazi ama na sura? Ni kazi ama matusi? Ni kazi ama sarakasi? Si kila mtu anapimwa na kazi? Ama ni aje? Wale wanashindana na mimi, kuna kazi wamefanya hapa? Kuna shule wamejenga? Kuna barabara wamejenga? Kuna kanisa wamejenga? Mimi nawauliza, kuna university wamejenga? Mumewaona na maji? Kazi yao ni one term, Kasongo must go.
Hao watu ni mafala bwana. Wale watu ni mafala sana. Sijui kama tunaelewana. Mimi nawauliza nyinyi. Si nyinyi ni watu mko na akili, mtapima kila mtu na kazi yake? Ama mnasemaje? Kwa hivyo tuendelee na kazi. Mnasema niendelee na kazi. Lakini Nyamira niwaulize. Si mnajua wale jamaa wanashindana na mimi. Mkipima kuna mtu size yangu pale. Iko mtu size yangu pale. Wale watu wako chini sana bwana. Ama namna gani? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Kwa hivyo nyinyi watu wa Nyamira mnasemaje? Ati Nyamira mnasemaje? Ati Nyamira mnasemaje? Ati Nyamira mnasemaje? Hebu nione tutam ya Nyamira, nione tutam. Tuko sawa? Mnasema niendelee na huyu Nyaribo. Niendelee na mama county. Niendelee na Steve Mogaka. Niendelee na mama wetu Jerusalem. Tuskabosio mwancho morigeria haba menyi benyo mbaya bo Saragei bokegeni hase bunge ya North nigo bono kaso bomo ba rire eira yogo chakomosira homo jumbo mokoro boro gongoro Joseph Kiangoi aseganga yaye yoko ligo bo jumbe we bunge ya North Mogirango ba kwana hasense mo ikonge nigo bate birenga magendro taraikeni wabuya se bunge yo egento bogo Kiangoi hanya riko baga komochia hubara ibwa bono asogotekerani obokori borobia uchi asaba na inchi bunago tumanyo muri Kito Steven Nyariki. Nigo enyomba ya Bosaragei bokegeni yabeire yabango mono wesokia komosira eganga yomubungo mokoro North borabu moske Joseph Kiangoi asokoboria oborai bekrokyo bojumbe na inde asomwako 2027 Kiangoi abunkuru bunya kuru bokegeni Bosaragei bokegeni kyagera tuli kinyumbanga isaga intwe twerure kukiase Kiangoi bono nabo twagiri igo twateana tuta baki tutamwiterenga tutamuondoa tutamtoa tutampeleka ndune vijana ambao tutete viongozi bako chigotokorera tutete viongozi ambao bako enda gari bako bossing tutete bosses tutete viongozi bire abarai abako tokorera igaiga buna torega tokorta nji school toreisiko ndobwatino abande mbari bakorde form 4 batabwati asibako koraki bayibori batabwati base ko bajoin asigete bangu wancha tonyore kiongozi yako torera neji vocational centers tonyara go abanafunzi baito banyara bagoso and then tude dumondo kwenda parliament atokonyeto gwimindo biche ko taga ise storuete dari mondo kwenda ko wamsite biro ya parliament dosenaki ese ngikitote ese nyamo ko wanta kwanekere ikioni gokobomo bereire ngamba gochegwancha esero asikorende barachegwancha omorayo rache kobaga kobakora magendro anemono ase bunge yu ya North Mogirango wakire Kiangoi yuto chikura ndoto getina ende goje konyo kogenda kona bali bakongoni na 200 wachana na 200 moroche ndotole meire ebinto ne bingete goje twangani na 200 ebinto byo gunga igobona tuai 200 eti abana barikirwe gobona mbando marariko eto geto muntu gotokorera buna ari gokora Kiangoi yakorete ko litangani nenda tokorera bona muno toji ko moira one time to tena Kiangoi power abasa embono nana tebe sawa kabali baito esa batata bali utwa ingo ku 200 yaitira abana baito nigekerekyo boigo bamochirie bokongu ogotabo boikirano kwa magendero ase bunge ya North Mogirango egento bagoteba nga nengaki yaikire oborai bochenchiwe no ogo jage umongna ko ende chiro lakini chote iyo abangi na ejo mobwate abanga ejiro mobwate ejombe twarosire torega one time two time twarosire abaiboria baito mwanjo to soma na to veresko mwanjo to veresko to bwatsisiko nchanayo mama bumwali we secondary na ende with 2 years experience lakini secondary asense moyo moske Joseph Kiangoi niga momojiri omubunge wa North Mogirango moske Nyamoko ase bobagibuye pasari omujumbo ino nagenda ase edibia enso agatebana igira komu kumanyana na tukajikotema goetera saba chibwe gara torra abantu bara bataka
tukanyoa ege bwato gukoleka nugete na bone gasinya konyora na choko manyo mutaka no munda no rui na tukatebana kira abantu bonsi batiga bapulae omuchumba omenye da se constituency asochorire na kiura asinyuko manya abantu bawo nigekerekio Moske Joseph Kiangoi asabira abamenyi bebunge ya North Mogrango wachora barayi bari bakinire tororo baria babwato umanyi amakongu aria abantu bagwetera bari ase bunge yo na ndi kuna tuwa kwana moje moinyore mwara abantu ngaibakinirete onyo mondo kinirete takinirete sito maate gaiga disagwe ya sito mwe kuna bate onye tokine dirisa buya sito maata ko kinete ko sembora bumaiga ayeto ko manyama ngana bakomwa kama Steven Nyarikembonde Ensoko TV Ikonge North Mogrango county ya Nyamira Tokoska bosio mwanchumo rigararia ya mateyemo kurwa sekenyoro Kenya kwara kegotoka se ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo yanyorere omweso maiga yo musamario yomo kurwa bokonyi bokumwagachira enyomba Peter Sage oyo amenyete no muchando bwobongo na kumwagachira enyomba erina nyarikoba egakomenya no murugio ya muri Kitui Kiliforenge otomanya senchira yobwikirana nigo yabo mweso gochia asenka yo musacho yomo asereta Peter Gasengisage kurwa asekenyoro ya Kenya kwara kegotoka se ward ya Kitutu Central ensemo ya bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii magega yo musamario yomo asereta Penton Onyagi oyo kulia gerokyo MCA ase ward yo komokonya gwetera asoko mwagachere nyomba magega yo gochandeka ase kegetambe etangoro corona dimomanyo nyego oyole moyo sirete mama moke oyo unarwarete iga namba mwabo ekeno eteiro bogima bokongu naende tigatwira ningambia mona sengenjo yo mincho murai pension ekeno korire mabati pension yo murai oyo kuboria oborai bwa Kitutu Central na ato eta mabati 20 nara yari igora naande akababa komenya buya bakanyora abana babo buya umwana yagaika katika bera agachaka kurwara akabasoka akairunya gitari akarwariwa akaira naka agosalie ebinto umongino yo agacha tama orocherende muna obogima bago konga akanyora bwa kongira akaenda sobo akamutikira mama umwabo chiri seri tangoro kugurikista nyanjera bana rumo gakon njina na roja kala chagete kurwara ya chagete kubwanga kumuburi ngangi nginya kubugera igo tukajya kubura na mama ngakibona ko buga iseri ngabune yengikia muri ndata murangiri ngakibona nya guita biye karo isi koga gukwana n'abaraliya nigo abamacha baye baerera buna nigabere kago chandeka aseke kanene abo asabere kago twero nyumba nabwo komenya ase kanyumba kabe gatabwati nonye no murangu bone kerago chatabwati nyumba mwana oyo gakurara mwarura gantare ko amenyete nano amenyete muna gasum moroche munale bono nale gusabanga bali babuga to gwanjo kuya bagambi bali bakuborio ebirogo nonye bali barororo banje batokonye egero mwana oyo nera nyora kanyumbaka egere abeka bana imerende bagotwero patiembe nyasaye na murangiri akarara matukairira makeigo tiwikyanga isatoiga no mongino bunasirete nere konyurendete gesengio yo muna momoroche no morwaire morwanire nero komorosarikire gento nonya nabo nigo ya mateyo yatebabuna ngina Peter nigasirite bogima bwaye kurende gwetera asobolemero burasenkeyo nigenkiyo ganetie obokonyi bwekerengo kigoro ero bakore nonya na matanga yoko mwenia asobwororo tira iga sengencho yo bokongu burororo abana mongina garaire mocheriare tararetwa omwana yegesengi nabakinete buya akanyoma buya arengo montere babwe pigipigi nanero muntu mutangani koba kogendie pigipigi kurwa ase kenyore kya Kenya kwara bono bokongu burase ekenyore keno mochioyo no banene mono ntogane ti omwana oyo iga akonywe anyore nonya orocha kanyumba kamuna kare gankaraera kende nkeyo nyumba no murangu to iyo tirisa teyo abaisani abaya oyo mtoga abana gotokonya ari nande tarosa gotokonya nigo babaire bakumwakira Benton munambuye mono ase okobasira gwetera soko agachenyo mbeyo
na iko mwakere koko asegenga yaye yo kurikia ekirogo kyo boya MCA imeye wode yo omwaka wa 2025 umugambi Benton tindo chinga ingindamo tebi kenene yani sawadi kindamo tatigarende na musabira nyasaye na kinyasaye tigamurai asobogambi bwa yakobori egere nyasaye mokonya aire kirogeke kirara ire kirogeke no mundu bwa magendero kera naro dibintago tokonya bono nigo yabere buya ekerenke yo yasirirwe na nigo erabe buya kigima ekerabarai aho baresokie ero bagandire kurobo konyi go chiasenke yo inkoripotera Nsoko TV kurwa sekanyaru Kenya kwara ensemo yebunge ya Kitutu South County ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge. Bemano murikito Wycliffe Orenge na roboti rwa senchira yobo ikarento gusika sio mancho murigeria ya matemo yo mongina Linet Nyanchama kurwa sekanyaru Kenya mage yegotoke ward ya Kisii Central ensemo yebunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii yo romo esomaiga yoko nyorobo konyi buko gachiru nyomba kurwa somo samario muyaho kengo nyambane oyiboigo holineganga yo kuriye kergo kyobo jumbe ase bunge yo abase bano ba mwakire mbuya mono ase okwirwa gusira na komwa homoyo hagendere kubakonya bari batari kwenyara ase omoyo yoyo bugwacha timbwati butamiri bonde bwensi abamenyita se nyombi imeno nyamuro chikego tagurwe tweteiga konya no tamenyete imitukwa tukubika bakama goma tebika bakama sakara no tamenyete imitugutu na ba habiri kingo chandikana barwa matuka mange tikonda ngwetera kuligi baragira na ko basomero school na kirimbi ya mona sumu gambio kengo nyambane asega asikwa bere go ongoda sindi kulia leo njibuno mwabura kana ndokole na babura kabande boyego munabu abu bawo chikwenda na barugo konyo mwana bono gwankonyire nanya kora monto kolia kona mneki gwankoleire akingwe ni ngambi ya mono konya babura kabuna nja ya mo gwangire gwankonyo na abandi bali tumutu na barugo bakonyo anyosi na batebiri mbi ya mona sinya sasi tukulia leo mugaka bumo mnoyo ne kogotaga atiri na nda kabeire kerema bono kurubuna asirete twabere togosiro mongino twagachiramo twamugorera nona mabati twamubekera tato minto nyagosira na kamusirire sana lakini nere kurwa asirete mongino nane tanya konyora bokonyi bonda magana yo agachaga sira twabere tokuria abagambi aba baito toko batoko chora twanya kobanyora urachandikira senga kientambe utwereirwe nga kientambe gako bokogenda chikonda chokorema twamanya ko bata twasirana rendo nyatabwati kende na chenkuru mchango na kamutoriro twabwatirana twanya kwena na igorende twasirana bana lakini twachire gotema sabagambi aba bonsi bibaro Nyaribari Chache nturanyara bokonyi bundu bwensi twachite gochiero okengo nyambane oyo kuburi obo MP Nyaribari Chache tukamukwanira na tumita abantu ba ground bagacha bakarigereri bakanyore kimano mungno na chandegete tabwati kende obero gokora muchengo kulemera abantu chikonda aga naga onyora chipesa nkera kini chiria konyora njira bachiko musira mugambi agatuma abantu bakarigereri ground bakanyore kimano no akabore mumungi na bwate na gasinini none nyumbe yaho cha kumubekera kalema kukaere na tumita abantu ba eba chire twatagoire nyumbe mambi na mambiene kumubekera bale nyumba igo bono ntutogwaka ngambi ya mono aso mugambi aso koiruo karure kokonya baburaka mugambi to chigotigera akwanyarire kokonya mongino konya abanga baburaka bachandegete buno Toska bosio mwancho morigereria obotutukanu nigo bagendrete kwene kiwase sekta ya mabuta imeyense aya niga kwene kiwachinga kyo mwaziri w'echinguru cy'umuriro n'amabuta opio Wandai aika bosio we komiti ye bunge enene kumurikira obutumeki bw'echinguru cy'umuriro w'estima n'amabuta imeyense opio nigo bono hanyara kwera kutoka kongu chinga ki hare kwera obotutukanu bori wase sekta yo haseboigo ayene kairia bakenya amabuta naroro imeyense aisaine aserigori irinya mabuta herira chekurari wa ankyo tibabwati boseta onyara kobaga korekanga tibabwati bwa mate bonde nobotutukanu urachie kwenekiwa ase enseme yomurikito Linet Nyambane na murekero roboti rwa senchero bwikero Omwaziri bw'echinguru cy'umuriro n'amaguta imeyense Opio Wandai nigo enyora asa konguchinga keikabosio bwe komiti ye bunge nene ikumurekera obotumoki bw'echinguru cy'umuriro n'amaguta imeyense Opio niganyora chinga kichinkongu ekerarenge kwiraneria naseki egati yabo bisa abanene be kambani ya Ipra betigetie meremo ekero obotukibogendrete kubwatekana n'obotutukanu boreo ase sekta ya maguta. Now, suppose we have these local companies engaging in malpractices. Those local companies that have been appointed by the international companies.
or any other of the two, what are you supposed to do? Do you want to tell her that you are helpless? We have been seeing queues in petrol station, people being sent away in petrol station, border queues at petrol station. So when you tell us, we know you are outside the country, but when you tell us here that there is no shortage, the matter of which companies are players in the G2G framework is public knowledge. But I have to reiterate for records that the government of Kenya is under the G2G framework dealing with 3 international oil companies. These are known. That is Abu Dhabi National Oil Company, the Emirate National Oil Company, and subsidiary of Saudi Aramco. Okay? 3 of them. So that is Saudi, ADNOC, ENOC, and Aramco. Okay? It is these international oil companies, the 3 of them, that then under the framework, the master framework agreement, go ahead and nominate the local oil marketing companies, support them in the importation process. And amongst themselves, they have nominated 6 OMCs. Starbucks is not one of them. Let me repeat, for avoidance of doubt. Starbucks International is not one of these 6 OMCs. Upiyo oenekeirie ekomiti yubuna amaguta ni gareo imeyense aisaine enkwane yo nigo yachire egekegeke maega yomonogeri bwe serikali Isaac Mwaura neregoteba amabuta naro aisaine imeyense. Kuna mafuta ya kutosha. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye anajaribu kusema hakuna mafuta ya kutosha, ni vizuri tukueleze wewe kuna mafuta ya kutosha, na watu wasiweze kusheheni mafuta ndiposa kuwe ni kama kuna upungufu ambao ni wewe wenyewe wameweza kuleta. Mafuta yapo ya kutosha. Egati yabaraibe komiti yo nigo baorokire gutaisaneka na machibu yo mwaziri oyo. So inchebu no mujumbe tingo tabanga naisaneka na amajibu arua, lakini kiato tabi nkiringa tali awe na National Security Council na irwete lirube gocha ministry ya na ande tachiti koiraneria liswaliria ose amafuta alianabete discharged. Ayo ni gachire chinga kia wizare yo kubwaterana ne kiombe kia ipura gikageire koraria amagori amaya ya mabuta abo ankyo. So the cost, as EPRA and the Waziri who is in charge, as they consider on how to cost the fuel tomorrow, they should put in consideration and let the Kenyan and be aware that the Kenyans know that the petrol that we are just about to give the cost of tomorrow was imported about 2-3 months before the war before the war or before the fight. Gorpoteria en Soko TV erietariane Linet Nyambane. Bemara murigito Linet Nyambane no roboti rwa senchira yobo ikirano serikali ni gobono herengete guikirania eira yaye yo chakurika bari mu chiribu ememo na 15 nemo eriwaka yo muchandora ra sector yichisemi ukwana korwa se mu chio Nairobi no monogari bwa serikali Isaac Mwaura oyo oenekiri bunaniga serikali yarikire abari mu chiribu ememo ememo eriwikirania emireme yo chinga kecho ni garuro kobole go chasa bana inchi ane mono abasai wesoka sobonge kwerikia ko baba kichukura kwene kyango charabale serikali eraro kogendria nimirubiria magendro. The government remains committed to fulfilling its desire to have 116,000 teachers employed so that we can meet the deficit that is currently bedeviling our education sector. So far, we've employed over 100,000, and the issue of 44,000 student interns is still in court, and it is being addressed by the various government organs, ministries, departments, and agencies, and we leave it at that. It is important to say that we leave it at that,
and it's such a time that is determined, because you don't want to be in contempt of court on a matter that is already being canvassed there. Vijana wetu waweze kujisajili. Kuna tume huru ya uchaguzi IEBC inaendelea na kusajili wapiga kura wapya. Zaidi ya watu 1344 wameweza kujisajili, na tunashukuru sana kwa sababu ya huu mchakato mzima wa Nikokadi. Je, wewe Nikokadi na Ruto, sisi tuko pale kabisa. Tunajua wengine walikuwa wanafikiri kwamba wao tu ndio peke yao wanaungwaji mkono na vijana, lakini vijana pia wanaunga mkono serikali. Tunasema Nikokadi na Ruto, na tunaweza Nikokadi. Je, wewe vijana waende kujisajili, kwa sababu hiyo ndio haki yako, kwa sababu yale maendeleo ambayo tumeweza kuyafanya sisi kama serikali, tunajua kwamba wakati ndapokuja uchaguzi na ujao mwaka uchaguzi wa 2027, kile ambacho watakuwa kipigania sio mambo na uongo na uzushi, itakuwa ni kwamba tulikupa kazi, wewe umefanya kazi. Manchumo rigaria narayo kurwa semesa yamaiya kurwa nsoko chinsa isato asobot kobiga biyamana sogo sanga na intwe abigombi yamana sabari kibaito bamangana hase okoya sangeria aegonsi kurwa sema mbiane ngen tambe kwene kyanto chuko manya ase nchirengia ase ribagaria bambo ase kurwa se studio ya kabere nchenkuru kwa Clinton Ndigi to gosabiro to arobot kobia abogandra go to arobot gerio bia wemero belegenda ta sembeo yen soko TV nya sai kawanja tumera na sembe.